wife, Mama Julia. Xo sungula ni kombela ku rivaleriwa swidyoho ka Yesu Kriste. First of all, I want to ask Jesus Christ to forgive all my sins Ku yima mahlweni ka kereke ya hina ni nga basanga. for standing before His church while I'm not clean. Lexi ni xi kombelaka ka Yesu Kriste What I'm asking from Jesus Christ i ku a ni pfuna is to help me na mina ni swi kota so that I can be able ku fambisana na moya lowo kwetsima. to go along the Holy Spirit. Nkhensa Xikwembu I want to thank God ku va ni hlangane na Pastor Ben Khosa. for enabling me to meet Pastor Ben Khosa. Ni tsundzuka loko hi ri ka tilo ra vunharhu I remember when I was in the third heaven, loko va ni hlamusela hi Pastor Ben. when they explained to me about Pastor Ben. A va ni byela ku munhu loyiwani una kereke emisaveni. They told me this person has got a church on earth. So a ni navelela ku ku nge siku rin'wana ni fika ni kongela swin'we. It has been my wish that one day we can fellowship together. Hi ku mina a ni nga hleketeli ku ri Pastor Ben Khosa va huma kwala South Africa. On my side, I did not think that Pastor Ben is from South Africa, Hi ku hi nkarhi wolowo a ni nga se tala South Africa na ha ri Zimbabwe. because by then I was still in Zimbabwe, not yet in South Africa. Mara ni hleketini ku munhu loyi a nga va huma South Africa. But I've thought about it, if this person might be from South Africa. Ni ku hayi ma South Africa no Xikwembu xi nge tirhisi munhu wo huma South But Africa. I said, no, God cannot use somebody from South Africa, Hi ku va South Africa va dume hi ku dlayana ya swibhamu. because in South Africa, they are well known for murdering people with guns. So a ni nga hleketeli ku ri Pastor Ben Khosa va huma la. I never thought Pastor Ben might be from South Africa. Mina loko ni kula When I grew up, a ni twa ngopfu very much TB Joshua. When I grew up, I was very much aware of TB Joshua. So ni hleketela ku ri Pastor Ben Khosa va nga va huma Nigeria. So I thought maybe Pastor Ben is from Nigeria, Hi ku na vo TB Joshua la. because there are Apostle or Prophet TB Joshua in Nigeria. A ni nga hleketeli ku ri va huma la South Africa. I never thought he might be from South Africa. A ni nga hleketeli. Not at all. I never thought about it. Yesu a ku loko nkarhi wu va kahle Jesus said, when the time is correct, ni ta hlangana Pastor Ben you'll Khosa. meet together. So a ku ri 2014 It was the year 2014. hi lembe ra 2000 and nga ku ri 2007 I think in 2007. mina ni khensa Yesu hi ku a ni swa Yesu Kriste leswi swa Yesu a ni nga swi tshembi mina. I thank Jesus, but I never trusted these things of Jesus Christ. Lexi a ni xi tivaku a ni tiva ku ri Xikwembu xi kona, What I knew is that God does exist. mara swa Yesu ni nga ri ka swona. But about Jesus, I was not unto it. Ni nga swi tivi ku ri Yesu hi yena a nga ni nyika vito leri best. I never knew that it is Jesus who gave me my name best. So ni tsundzuka hi lembe ra 2007 So I remember the year 2007. a na ha ri ntsongo. I was still very young. A ni tsakela ku ya tlanga I was a person who used to play around, ku ya tlanga emutini wun'wana wa le kusuhi na le kaya to swinene. play on my neighboring household, Hi ku a ku ri na un'wana mfana a hi ringana. because there was a boy who was my age mate. A hi nghena swin'we exikolweni. We were schooling together by then. So a hi ri vanghana. So we're friends. Loko a ku ri xikani ku fana nkarhi loyiwani It was in the afternoon like this. ni le ku tlangeni a rivaleni laha I was playing on the ground there, a handle. outside. Se sweswi loko ni ri ku tlangeni laha As I was playing there, ni twa voice I heard a voice, ya munhu wa xinuna, a male voice, mara a yi vulavula empfhukeni. but it was coming from the atmosphere. Mara loko ni langutisa munhu wa kona a ni mu vona. When I look up, I couldn't see a person. Voice hi ku wena The voice said, you, na papa volavo va vona hi ku papa lavaya n'winyi wa muti loyi the owner of that place or the household where we were playing, a va yimi emahlweni was standing right before me laha a rivaleni va ri ku vulavuleni na nsati wa vona laha. on the ground where he was talking with his wife. So loko voice leyi yi vulavula hi ku wena na papa volavo va vona ku va nga yima mahlweni ka wena, That voice said, you and that elderly man standing right before you, mi ta hlangana a tiheleni. you will meet in hell. A ni nga se
a ni swi twa sweswo ku hele I heard about the word hell, ivi ku chava and ku ta frightening came into me. ni ku hele I said, hell. ingaku munhu luya u vulavulevule eka nharhu loko ni tsundzuka I think that person might have spoken 3 times. and a ni swi twa ku munhu loyi And I heard that this person a nga tsakangi is not really happy. and loko a vulavula sweswo a ni mu twa ku i munhu When he speak that, I could hear that it's a person. munhu A person. so loko a vulavula sweswo When he was speaking that, mina ni ringesa ku langutisa ku ni vona ku munhu wa I vulavula tried to look up, a ni mu vona but I couldn't see the person. so lexi a ni xi lavaka a ni lava ku tivisa papa lava So what I wanted to do was to notify that man, mara a ni va byelani but I could not. ni ku va ta niba va ta ku ni swi kuma kwihi leswi ni swi I was vulavulaka afraid that they will beat me. Where will he say, where did I get this hi information? ku munhu wa kona na mina a ni mu vona Because even myself, I couldn't see the person who was telling me. so endzhaku ka sweswo Afterwards, ni kombisiwa vision I was given or saw a vision ni sungula laha a rivaleni laha on that playing ground. ka nkarhinyana wo leha ni sungula ku vona vanhu va ka va biwa I started seeing people getting beaten. va ka va biwa swinene They were getting beaten a lot. va ka va biwa They were being tortured. so a ni nga swi tivi ku ri madimoni ma ba a tiheleni So I couldn't know that demon beat in hell. madimoni ma ba u nga va va se tshama u biwa hala You misaveni might not have been beaten on earth, but in hell, demon madimoni does ma beat. ba They beat. ma ba vanhu a tiheleni Demon beat a lot of people in hell. so hi lembe le ra 2014 So in the year 2014, loko yesu a ta ni teka when Jesus came to take me, papa lava that man hi vona va nga sungula ku ni vona a tiheleni is the first man to saw me in hell. va ni huwelela va ku best ni ku siya misaveni wa ha ri ntsongo He called unto my name, said, best, when I died, you were still young. ni byele ku sweswi na malembe mangani Tell me, how Lava- many years do you have now? va ri ni lava ku tiva ku i rini ka ni twa So I want to know how many years have I been ende been papa lavaya a ni swi tivi yesu a nga ni hlamuselanga about that man. Jesus couldn't say anything. va chikumitiwe sayiti rin'we na vanhu lava nga famba hi nkarhi wa sodomu na gomora He was thrown together with the people who died during the time of Sodom and Gomorrah. va le ku tshweni ku na ndilo wu kuluka ku fana na mati so They are burning. There is a fire that is flowing like water. va le ku tshweni kwalaha That man is burning. ivi ni swi tsundzuka ku voice leyi yesu a swi tiyisa laha Then I remember that voice that I heard while I was praying on earth. ku ri voice leyi a yi vulavula swona That voice was talking about this situation now. ku ri mina na papa lava hi ta hlangana a That tiheni me and this man will meet in hell. so ni khensa yesu So I give thanks to Jesus. ni khensa yesu I swinene thank Jesus a lot. na loko ni nga swi koti Even if I'm unable ku vulavula swa kahle andeni to speak good news inside me, my heart. mara leswi yesu kreste a nga ni endlela swona But what Jesus has done to me, na khensa I thank him a lot. hi ku na mina Because even myself, a ni ta va ni ri tiheleni I should be in hell by now. ni tsundzuka loko ni fika laha a tiheleni I remember when I arrived in hell, vito ra mina a ri tsariwini hi ti-capital letters my name was written in capital letters. a ri tsariwini hi ti-capital It letters was written in capital letters. yes Jesus. loko hi fika laha pastor benkosa va hlamusela ku hi kona lahaya ka ku va wele hansi When we arrived where Pastor Ben arrived, that he fell on the ground. va ku laha a ku na sori ya munhu yi nga ta amukeriwi They said, here, we don't accept any sorry. lahaya va nga pfuxiwa hi moya lowu kwetsima yi rafu Where he was, the Holy Spirit made him to stand up roughly. na mina va fiki va ni yimisa kwalahaya Also myself, they made me to wait there. a ni vutisa yesu kreste And Jesus Christ asked me, hinkwaswo he asked me everything about myself. Hinkwaswo. He asked everything. a ku ni kombela u ni byela ku ri loko u rhuma hi mutswari wa yi ala He said, can you kindly tell me why when your parents ask you to do something and you refused? loko mhani va ku rhuma When your mother sent you to do something, wena wa ala why did you refuse? kombela u ni hlamusela ku ri a wu swi endlela yini Tell me, why did you do such things? ni ku sorry I said sorry. ni wela hansi I fell down.
moya lowu kwetsemani pfuxa hi rafu. The Holy Spirit stood rough. me up roughly. Yesu a ku la a ku na sorry ya munhu yi nga ti amukeriwi. Jesus said, yeah, there's no somebody's sorry that can be Mani na accepted. mani a nga ta fika laha a ku sorry Everyone who will arrive here and say sorry a nge rivaleliwi. won't be forgiven. Hi laha a nga ni komba hala misaveni. That's where he showed me the earth. A ku leyi u nga siya miri wa nyama He kona. said, where you left your earthly body, Hi laha a wu faneleke u swi vula. that's where you should have started or saying, I'm sorry. So a ni kombeta ku na swilo swimbirhi swi nga funengeta misava leyi. So he showed me that two things that has covered the earth. Xo sungula i ngati. The first thing is the blood. Ngati ya Yesu yi fresh. The blood of Jesus Christ, which is still fresh. Xa vumbirhi The second thing, swilo swa kona swi vonaka ku nga ku i mapapa. these things look like it's cloud, Mara swi basini swi sasekile. but it is so white and it's beautiful. A ku i vukona bya tata wa mina. He said, this is the presence of my Father. So vanhu So people, lexi mi fanelaka mi xi tiva what you must know loko mi kombela ku rivaleliwa when you ask forgiveness, mi nga siyi vito ra Yesu. do not allow yourself, don't leave the name Jesus out of your prayer, Hi ku hi rona because that's the name ri nga tela ku ponisa vadyohi, that has come to save the sinners. vito ra Yesu Kristo. The name Jesus Christ. Ni tsundzuka munhu loyi a nga tshama henhla a xiluvelweni. I remember the person who sitting on the throne. U ri hi mina xikwembu xa vanhu. He said, I am the God of people. Munhu wa kona That person, loko u mu langutisa u fana na vanhu lava hanyaka when you look unto him, he's just a normal person like those, like people on earth. ene munhu wa kona a nga mbalangi mpahla yo basa lowu. That person is not wearing white clothes. Ene ku vonaka ku ri munhu wo olova swinene. He seems to be a very simple person. Ku vonaka ku ri munhu wo olova A very simple person. leswaku u nga swi kota ku endla swin'wana u mu rhoba, You can even think of trying to rob him. kasi a hi munhu ku fana na But wena. he's not a human being like us. A ku wena u kume tintswalo emahlweni ka mina. He said, you have received grace before me. Hinkwaswo leswi u nga swi vona Everything that you have seen, lexi nga munhu byela everything that is a human being, you must tell them a misaveni. on earth. So vanhu va katekile swinene. So people are very much blessed. Ni tsundzuka loko a tshamile laha henhla ka xitulu I remember when he was sitting on his chair, a pfula mavoko ma yena hi ku nonoka so, he opened his hands slowly. a ma pfula so. He opened them like what he's doing. Sweswo loko a ma pfula mavoko ma yena When he opened his hands, a swi vonaka ku ri u le ku tlakuseni ka munhu un'wana na un'wana, it shows that he was raising everyone, ku ri mani na mani a nga that kona everyone on earth, u ta mu nyika tintswalo ta ku mu rivalela. he will give that person grace of Wa forgiveness. rivalela Yesu. Jesus does forgive people. Yesu wa rivalela kahle. Jesus can forgive people very well. A ni ta ku byela ku yana mahlweni hi ku hanyela Xikwembu. So I want to encourage everyone to continue living for God. Ntsena wa ha ri misaveni, As long as you are still on earth, yana mahlweni hi ku hanyela Xikwembu. continue to live for God. A hi pfumeleni ku hundzuka. Let us repent. U ta ku rivalela Yesu Kristo. Jesus will forgive us. Ntsena loko wo pfumela ku hundzuka wa ha ri misaveni. Only if you allow to repent while on earth, Tintswalo ta ku rivalela vanhu the grace to forgive people, u na tona Yesu he Kristo. has got that grace. U na tona tintswalo ta ku rivalela vanhu. Jesus is able to forgive. U ta va rivalela vanhu God will forgive everyone. loko wo pfumela ku hundzuka ha ha ri Only misaveni. if we allow ourselves to repent truly. Ni tsundzuka a paradise. I remember in paradise, Ndhawu leyi va ngo paradise that place called paradise, yi kona, it does exist. a hi xivono. It's not Vanhu va swi teka ingaku loko wa ha ri misaveni u nge swi twisisi. people just think like when you're still on earth, you won't understand. Mina siku leri ni nga famba hi rona The day that I departed from earth, hi laha ni nga swi twisisa ku ri that's where I understood vutomi hi lebyiwani hayi lebyiya bya le misaveni. that this is life, not the life on earth. Ku fa a hi xivono, To die is not dream.
a hi xivono ku It's not a dream. i vutomi bya serious. It's a serious issue. Ku na vanhu va le ku hanyeni a paradise la. There are people who are living in paradise. Ndhawu leyi va ngo paradise yi sasekini swinene. That place called paradise is so beautiful. Yi sasekini. It is extremely beautiful. Ni tsundzuka kun'wana a hi hlometela la a paradise. I remember someone who were peeping in paradise. Loko Yesu Kristo a ni kombisa hi vanhu va nga laha. Well, Jesus Christ was showing the people on earth. Ku na lava va nga tshama va dlaya vanhu. There are people who once killed people while they were still on earth. Va kona a paradise. But they are there in paradise. A ku va kombele ku rivaleli He said they ask forgiveness ka luya nga tshama ehla to the xivumbeko. one sitting in the throne Va nga se suka misaveni. before they depart from the Va earth. kona. They are there in paradise. Na yena munhu wa swi vona hi yexe Even the person can see clearly ku ri i titswala that this is grace hi ku a ta hupa. because he should have missed. Kahle ndhawu leyi. Paradise is so nice. A ku na ku vonakala ka a ni ri hala misaveni ku na ku vonakala ka muxaka wa kona. There is no natural visibility there. So laha a paradise swi vonaka onge munhu u le ndzeni ka balloon. In paradise, it looks like you are inside a beautiful balloon. Yi sasekini ndhawu yaleyo. That place is so beautiful. Va wisini vanhu. People are really at rest. Vanhu va wisini a paradise. People are resting well in paradise. Na mina ni twe ku vava ngopfu loko va ni byela ku wena i fanekele hi ku yisa misaveni. When they tell me that they have to return me back to earth, I was so hurt. Ni rile ngopfu ni ku a na ha swi I lavi. cried a lot. I said, I don't want to go back to the earth. Na loko Yesu o ku pfula mahlo Even Jesus can open your eyes o ku kombisa paradise. and show you paradise. U nga kisama u kongela. You kneel down and pray. Ku Xikwembu Say, God, mina ni kombela ku hlupheka vutomi bya mina hinkwabyo. please let me suffer for the rest of my life. Ntsena u ni lulamisela laha. As long as you prepare me the place in paradise. Yi sasekini ndhawu yaleyo. Paradise is so beautiful. Yi sasekini. It is so beautiful. Mina a ni nga swi lavi ku yisiwa emisaveni. I didn't want to be returned to earth. Ni ku mina ni na badi serious. I said that I've got misfortune. Why va ni tisa hala va ni Why will they tlherisela. return me back to earth? Yi kahle ndhawu leyi. That place is so beautiful. Loko ni tsundzuka When I remember about it, nkarhi yin'wana sometimes ni bazisiwa hi vudyoho mara na swi lava ku ya hi laha the paradise. only thing that is not well with me is because of sins. Kombela Yesu Kristo a ni pfuna. I asked Jesus Christ to help me. Timhaka letiwani ta hele This issue of hell, i ntiyiso. it is true. I ntiyiso. It is true. Hambi vanhu hala misaveni vo ringesa ku holova na Pastor Ben Khosa. People, even when people on earth can try to argue or to fight with Pastor Ben, Loko siku ra wena ra kusuka emisaveni the day when you depart from earth, ta swi vona ku ri munhu loyi a vulavula ntiyiso. you will see that Pastor Ben was speaking the truth. Ta swi vona na wena hi wexe. You will see by yourself. Loko wo lwisa munhu loyi a nga rhuma hi Yesu, If you fight somebody who has been sent by Jesus, loko wo fa u nga hundzukangi if you die without repenting, swi ta tika. it will be difficult. Swi ta tika swinene. It will be so difficult. So ni kombela ku hlamusela hi swin'wana hi ndhawu yin'wana ya le tiheleni la. So, can you allow me to explain about certain place in hell? Kuna a ni ri ma ku vona laya ka Malamulele a taxi rank laha. Those who know Malamulele taxi rank, A taxi rank ma mi vona muako wa kona ku a ku sehiwini. that building at Malamulele taxi rank, Muako wa kona swa yelana. the structure is similar like that one. Vanhu mi va mi ri ndzeni ka wona. People are inside that kind of a structure. Vanhu va 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 yimini alayinini so. People are queuing. So muako lowuya wu beleliwe na mazenge. That structure, it has got corrugated irons on top. Roofing i mazenge. The roof is a corrugated iron. Mazenge lawa u va vona kwala. That corrugated iron Na tisimbi. and the steel, Swi khomanini na tisimbi. it is attached with the So steel. mina ni ti vutisa ku mazenge I mara ask swilo swa kona myself, loko swi langutisa ni those things, when you look at them, wa swi vona ku a swi endliwangi hi munhu i moya. you can see it was not created by human beings, just spirit.
ku na vanhu vo tala There are lots of people there lava sukaka hala misaveni. who are from the earth. Ni kombela xihundla lexi mi xi yingisela kahle. Please listen to this secret, Hi xona xi nga bayisisa vanhu vo tala ku ri va fika atiheleni. because this secret is the one that caused a lot of people to go to hell. Vanhu va yimini alanini so va famba straight a ku na loyi a yaku matlhelo. Those people who were queuing, there's no one who's going sideways. I vanhu lava sukaka hala misaveni These are the people who are from the earth. va fika va humelela ka ndhawu leyi. They appear in that kind of place. Ku na ti-voice There lomu matlhelo ka are voices on the sides, endzeni ka muako lowu. inside that structure. Ku na ti-voice There are voices. ti le ku vulavuleni. These voices are talking. Tin'wani ta ti-voice ti ri laha munhu a nge fiki a nga fangi. Some of the voices are saying, you can't arrive here if you didn't die. Se na loko wo tikuma u ri laha If you find yourself here, u fini. it means you have died. Laha munhu a nge fiki a nga fangi. You can't be here if you didn't die from earth. Hi ku lava hanyaka Because those who are living, va ha ri misaveni. they're still on earth. Wena loko wo tikuma u ri laha If you find yourself here or there, u fini. it means you are dead. Sweswo lo vanhu loko va ka va famba straight. As people are going in a straight line, Vanhu va le ku fambeni people are going endzeni ka muako wa kona. inside that structure. Ivi tin'wani ta ti-voice Some of the voices ti ku yingisela. said, listen, A wu swi twangi wena didn't you hear ku ri Xikwembu a xi swi lavi leswi? that God does not want this? A wu swi twangi Didn't you hear ku ri wiki a yi laveki? that weak is not permitted? Wiki yi ta emahlweni ka munhu wa xisati. A weak will appear before a woman. Yi humelela. It will appear. Loko a yi ringesa ku yi susa so When you try to remove that fake hair, a nga yi kumi. you can't touch it. Tin'wani ta ti-voice Some of the voices, ti vulavula kahle they are speaking clearly. ku ri a wu swi nga swi tekeli enhlokweni. You did not take this into consideration Wa ha ri misaveni. while you were on earth. Se namuntlha u fini. So today you have died. Munhu wa swi vona kahle ku gondzo leri You can see that in this road, ni ya heleni. you are going to hell. Loko hi byeliwa hi ku hundzuka When we are told about repentance, mi nga yi tekeli hansi mhaka ya ku don't take this lightly. mi nga yi tekeli hansi. Don't take this lightly. Hi ku van'wani va le ku vutisiweni laha Because some of the people are being asked there, ku ri a wu swi twangi wena ku boyfriend a laveki? were you not told that to have a boyfriend is not allowed? Or Boyfriend ya girlfriend? wena liya ku va nga va ri vanharhu kumbe ku vangani. If you had three boyfriends while on earth, those three boyfriends of yours, when you die, they will appear there. Va humelela mahlweni ka wena. Those three boyfriends will appear there. So munhu u ringesa ku va susa so You will try to remove those boyfriends, a nga va kumi. but you can't touch them. Wa ringesa munhu hi matimba yena ku a va susa mara a nga va kumi. This lady will try to remove these three boyfriends, but can't touch them. Sweswo na ka vanhu va xinuna And to the male people, va vutisiwa ku a wu swi twangi na ku necklace a yi laveki? they will ask them, didn't you hear that necklace is not allowed? Ku ri a yi laveki necklace i noise. Were you not told that necklace is not allowed? A ringesa ku yi susa so The man will try to remove it, a nga yi kumi. but you can't touch it. Va vutisiwa sweswo vanhu va xinuna ku a wu swi twangi na ku swikangu a swi laveki? They will ask a man, didn't you hear that concubines are not allowed? Swigangu. Concubines. Un'wana a ri na swinharhu, Some men had 3 un'wana concubines, swo some had 4 sweswo girlfriends. sweswo va humelela. In that manner, those people, girlfriends, they will appear there. U ka u swi tiva ku i mani loyi ni nga mi siya emisaveni? You will know them that these people have left them on earth. A ringesa ku mi susa so You'll try to remove those girlfriends, a nga mi kumi. but you can't touch them. Sweswo loko va ri ku fambeni As they are going, va famba straight vanhu va kona. they are going on a straight line. Ku hlohlomuka bandi A belt appear, bandi so hlohlomuka a belt Matlhelo. appear on the side. yi famba straight That belt goes straight. kahle na vanhu lavaya. It goes along these people. Yi tsariwini hi marito ya ku ahlanga. This belt, it is written with a plain words. H H, E E, L L, L L. That is hell. na wena wa swi vona kahle ku You can see clearly. a wu zi vutisa munhu un'wana ku No, ni ya but you kwihi. can't ask any person where you are going. Wa swi vona ku ni ya heleni. You can see clearly that you are going to hell. Eka n'wina mi
mi nga kuma tintswalo To you who have received grace ta ku tekana, to get ku married, teka kumbe ku tekiwa, to get married to each other, mina a ni ta ku byela ku rhandza nuna wa wena. I will advise you to love your husband. A ni ta ku byela ku rhandza nuna wa wena. I will advise you to love your husband. Swa antswa u kondzelela swiyimo hinkwaswo. It is better to persevere all the situation, U hlupheka 60 years kumbe 40 years yaleyo u nga nyikiwa Xikwembu. to persevere with that 50 years or 60 that you have been given by God. Lexi lavekaka What is needed i ku munhu a ya helela ekaya. is for a person to return home. Xi lavekaka i ku munhu a ya helela ekaya. What is needed is for us to go back where we come from Hi ku loko wo yingisela vanhu hala misaveni, because if you listen to people on earth, loko wo yingisela vanhu va ta ku bayizisa. if you listen to people, they will mislead you. Loko a wu nga rhandzi nuna wa wena, If you didn't love your husband, na ku byela ku rhandza nuna wa wena u tshamiseka kahle. I'm telling you to love your husband, be settled with him. Loko ku ri ku mi endle xihoxo xa ku tekana If you have made mistake while getting married, mi nga se lovolana, before lobola has been paid, Yesu Jesus wa mi pfumelela ku mi yi lunghisele. Jesus is giving you a chance to fix that problem. U tshama kahle na nuna wa wena. Get settled with your husband or wife, Hi ku na vanhu vo tala because there are a lot of people. van'wana va tiba swifuva Some were bragging. hi ku teka vavanuna va van'wana. They were bragging for stealing other women's husbands. Van'wana a va ti byela ku wanuna wa pfumeleriwa ku va na swigangu leswi a swi lavaka. Some men will say they were allowed to take as much as they can, lots of concubines. Ntsena loko wo suka hala emisaveni u nga ri kahle, If you can live or die from earth while you are not seated well with Jesus, u kongoma a heleni. you are going to hell straight. U ta fika u swi hlamusela kwele u ri a heleni. You will explain there in hell. Ndzilo wa hisa. The fire is so troublesome. Hala misaveni va nga ku byela ku ri wanuna wa pfumeleriwa ku va na swigangu leswi. On earth, they will say a man is allowed to have a lot of concubines. Swi va kahle hala misaveni. It will be nice on earth. Mara loko wo famba But if you die, u kongoma a heleni straight. you are going to hell straight. A va swi lavi. Jesus does not want that. A va swi lavi ku ri wanuna. They don't want a man. Ene kahle kahle Yesu Kristu ni Actually, Jesus Christ, loko a ni kombisa laha when he showed me there, a nga swi lavi ku ri munhu wa xinuna he does not want a male person ku ri a navela n'wansati. to envy or desire a woman. A nga swi lavi sweswo. Jesus does not want that. Hambi munhu wa xisati Even a woman, a nga swi lavi. Jesus does not want a woman to desire a man. A nga swi lavi to tala. At all, Jesus Hi ku ya does hi not yena want Yesu that. Kristu, According to a swi Jesus, lavi. he does not want that. So hikwalaho ka tintswalo ta yena But because of his grace, va lava ku ri vanhu they want people. va endla timhaka ta masangu loko va tekanini. Jesus wants people to engage in sexual intercourse while they are married to each other. So mina a ni ta ku tsundzuxa ku swa antswa I will advise you that it's better, hi ku loko u tshamini kahle na nuna wa wena because if you are settled well with your husband or wife, swi ta endla ku na masiku ma wena ma ku vala misaveni it will make your days on earth ma hlayiseka. to be protected. Hi ku endla timhaka ta masangu ku nga se tekiwa Because to engage in sexual intercourse while not married, swi endla ku masiku ya wena ya hala misaveni it makes your days on earth. ku nga ri kale wa famba. You will die very soon. Ku ri hava xo kombisa ku u nga fa. Even if there's no sign that you can die. Hi ku loko mo za ma hela masiku ma wena ma ku vala Because if your days on earth get finished, u ma heteni mhaka ya vuoswi you reduce them because of adultery or fornication. va ku susa emisaveni hi nkani. They remove you on earth forcefully. Nkarhi wun'wani u nge tivi ku munhu u dlayiwile Sometimes you will hear that this person has been killed kumbe u biwe hi movha. or maybe has been knocked down by a car. Va ku susa emisaveni hi nkani. They Nkarhi wa remove wena you. nkarhi wa wena wa ku suka emisaveni a wu nga se fika. Your time on earth has not yet arrived, but because of sins, So mina ni ta ku byela ku rhandza nuna wa wena, rhandza nsati wa wena u tshamiseka. so I will want to tell you to love your husband and wife and be settled with each other. Hi ku Yesu wa swi hlamusela kahle laha a tiheleni Because Jesus is explaining clearly there in hell ku ri vanhu lava u va vonaka that these people that you see here, i vanhu va nga tsandzeka these are the people who failed. ku titsona swilo swa misava.
to deny themselves the earthly things. a va twa onge misava yi nandzika ngopfu. They thought that the world is so nice. A ni nga swi tivi. I didn't know. Hala misaveni munhu u nga ti byela ku wa ti rhandza. On earth, you will tell yourself that you love yourself. Se a ti heleni vanhu va rila mani. In hell, people are crying. A ku mina a na ha swi lavi ku va munhu. A person will say, I no longer want to be a human. Munhu u lava ku herisiwa. A person just wants to be destroyed. Munhu u lava ku herisiwa. A person just wants to end his Ku name. a nga ha vi kona total. He want himself not to exist anymore. Hi ku ndzilo wa ti hele wa xanisa. Because the fire in hell is so tormenting. Ku na ndzilo wa serious ndzilo. There is a very dangerous fire in hell which is so strong. Ku na ndzilo wa serious. That fire is so serious. Yesu a ku mina ni ku endle munhu ku ku rhandza. Jesus said, I created you as a human being because of love. So vanhu va Xikwembu, So people of God, mhaka leyiwani yi tekeleni enhlokweni serious. take this matter into consideration, so serious. Hi ku hala haya Because that side, a va ha yingiseli munhu. they no longer listen to a person. Munhu loyi va ngo Yesu ne. This man called Jesus, Ku vonaka ku ri munhu. he looked like a normal human being, Mara a hi munhu Yesu. but he's not a human. A va nge ku nyiki tintswalo ta ku ku rivalela laha. That side, they won't give you grace to forgive you. Hi ku ku na vanhu lava nga famba hi nkarhi wa Noah. Because those people who died during the time of Noah, Va le tiheleni va le ku rileni nakambe. they are still in hell and crying even today. Va nge ku nyiki tintswalo ta ku ku rivalela. They will never ever give you grace to forgive you. Lexi Yesu Kristo a xi lavaka What Jesus Christ wants i ku vanhu va pfumela ku lunghisa va ri hala misaveni. is for people to fix things with Jesus while on earth. Va pfumela a ku a misaveni He said, on earth, ku na vafundhisi vo chumayela ngopfu. there are preachers who are very good preachers. Va swi teka onge loko vo suka emisaveni They assume if they can depart from earth, va ta fikela mavokweni ya mina. they are coming straight to paradise or on my hands. Kambe munhu a ka a swi tiva kahle But knowing very well ku ri u na swihundla. that they have got secrets. Ende ni tsundzuka Yesu loko a ni hlamusela And I remember Jesus while he explained to me, a ku van'wani va vafundhisi he says, some of the pastors, a ni va tsundzuxa I was reminding them hi ku a ku sweswi loko kereke yi huma that if when the church knock off, a ku a woni hundla ni ya vona xikan'we xa mina. I will pass by my girlfriend to see her. So vafundhisi lava a vo tirha ku loko Yesu Kristo a va tsundzuxa When Jesus Christ reprimanded this pastor, they will say, a vo tirha ku yi ta lunghisa. we'll fix it, we'll fix it, I'll change. A va lunghisangi They never change andivi va za va fa. until such time when they die. So hala haya Yesu Kristo u ri munhu u alini ku hundzuka. So that person, that's why Jesus said, you refuse to repent on earth. Vanhu va le ku xanisekeni. People are being tormented a lot. Vanhu va le ku xanisekeni swinene. People are suffering, being tormented A ti heleni in hell. leswiya mi swi twa ku hala misaveni ku ri ni twa ndlala That's this thing that you feel like you are hungry, ni twa torha. you are thirsty. Mara hala haya In hell, ndlala ya kona yi serious. their hunger is so worse. Torha ku hava mati. You'll become so thirsty, extremely thirsty. There is no water to drink. Yesu a ku munhu u ta kota yi hele. Jesus said, what will make a person to really understand is fire in the hell. Hi ku vanhu va ala ku hundzuka. Because people are refusing to repent. Va ala. They are refusing. Mina a ni nga ri munhu wo ya kerekeni ne. I was not a church goer. A ni nga ri munhu wo ya kerekeni. I was not a person who used to go to church. Mara ni swi vonini loko Yesu Kristo a ni kombisa hele laha. But I've seen when Jesus showed me about hell, Ku ri a ni ri ku endleni xihoxo xa serious. that I was making a very big mistake. Loko mo vona vanhu lava va nga se tshama va ya kerekeni. If you can see the people who have never went to church, Lomu va fikelaku kona. when they depart, when they arrive, Ku na xilo xin'wana xo xi nga pfuleka ku fana na xibaketani lexi. there is a certain object that is open like that bucket, small bucket. Yesu a ku lava u va vonaka laha So those people that you see here, a va zangi va ya ekerekeni. they never attended a church on earth. Hambi swo yini u nga tshiki kereke. No matter what, don't leave
or stop attending church. u nga tshiki kereke hambi swo yini. Never ever stop attending church, no matter what. Loko va suka hala misaveni When they depart from earth, va pushiwa hi matimba so there's a force that pushed them. va fika va nghenisa milenge ka xilo xo fana leswi They put their legs on that round. xiya na vona hansi. It goes down with them. A ku goji rero a ri na makumu. So that hole, it does not have an ending. Ku na ndzilo wa serious. There is a very serious fire. U twala mikosi a kule. There are lots of cries that are heard from afar. Ene vanhu vo ka va nga yi ekerekeni And the people who does not go to church, va tele ngopfu. there are so many. Va tele ngopfu. There are so many. Ku nghena vanhu vo tala laha. There are a lot of people who enter hell. A ni ta ku byela ku u nga tshiki kereke. I want to remind you, don't stop attending church. U nga tshiki kereke hambi swo yini. No matter what, don't stop going to church. So Yesu Kristu So Jesus Christ, lexi a xi lavaka what he wants ku hina vanhu is for us as people hi tshembeka, to be truthful, hi mu hanyela, live for him, hi mu hanyela hi ntiyiso. to live for him in truth. Kambe hina vanhu But as people, swa hi tikela ku ri hi hanyela Xikwembu it's difficult for us to live for Jesus hi ntiyiso. in truth. Swa hi tikela. It's so difficult for us. Ni tsundzuka loko Yesu Kristu a ka vulavula I remember while Jesus Christ was speaking, hinkwaswo leswi a swi vulavulaka everything that he was speaking, a ku na munhu na un'we there is no single person a nga ta pfuka swi kota. who will be able to do those things. So Xikwembu a xi twile kusuhana. May God have mercy on us. Sweswo Yesu Kristu leswi a swi lavaka ku ri munhu a swi endla What Jesus Christ demands from a human beings to do, a ku hava na munhu na un'we no one will do it. a nga ta pfuka swi kota. No one will be able to do those things that is demanded by Jesus. Kambe Xikwembu But God xi ta hi pfuna. will help us. Xi ta hi pfuna Xikwembu. God will help us. Xi ta hi pfuna. U ta hi nyika tintswalo ta ku hi God will grant us grace loko ho pfumela ku endla leswi a lavaka swona. if we can be able to do what He wants. So na loko u nga zondi, Even if you don't hate, na loko u nga hlevi, even if you don't gossip, a kerekeni u fika hi nkarhi. you arrive on time in church. Loko u nghena kerekeni When you enter church, a wu zi u vulavula xo biha. you don't talk about anything that is bad. U nga ti byeli ku mina ni lulamile. Don't tell yourself that you are righteous. U nga pfuki na siku na rin'we. Never ever say those things. Hi ku leswiya ni nga swi twa Yesu Kristu a ka swi vulavula. Because what I heard Jesus Christ saying, Ku hava na munhu na un'we a nga ta pfuka swi kota. there is no single person on earth who can able to do those things. Swi lava yena Yesu Kristu It only needs Him, Jesus, a hi pfuna. to help us. Wa hi rhandza Yesu Kristu swinene. Jesus loves us a lot. Wa hi rhandza. Ni tsundzuka laha a xiluvelweni I remember on the throne, loko mi tshame mi swi twa ku ri Xikwembu kumbe mi swi hlayini a Bibeleni if you have heard that God, or maybe you have read in the Bible, ku ri Xikwembu i moya, that God is spirit. i ntiyiso, It is true. i moya. He is spirit. Ni tsundzuka loko nchumu luya wu ka wu famba so. I remember that thing while it is moving. Ni nga wu fanisa ingaku na papa leswi mi I a would ni liken vonisaka it. swona. I would liken it to a cloud. Mara nchumu wa kona wa hanya But that thing is living ene wa vulavula and it can speak. ende ku hava nchumu wo chavisa And there is nothing that is so scary ku fana na Xikwembu, like God, tata wa Yesu. the Father of Jesus Christ. Nchumu wolowo wu chavisa ngopfu. That thing is so scary, extremely scary. Loko sweswi a vulavula hi switwa hinkwenu hi hanyaka, When you speak and all of us can hear what he's saying. hi nga fa hi nkarhi wolowo. If we can hear God speaking, all of us can die. Hi nge hanyi ku ya emahlweni. We won't live. Loko vanhu a hi swi tiva Only if we know ku ri a henhla ku tshame nchumu wo chavisa njhani, that up there is a scary thing that is sitting on the throne. a hi ta chava ku endla swidyoho, We'll be so much afraid to commit Aita sins. chava. We'll be so much afraid ku endla swidyoho hala to emisaveni. commit sins on earth. Nchumu wolowo wu chavisa ngopfu. That thing is so scary. So loko nchumu luya wu ka wu famba so, As that thing is moving, loko ni wu langutisa wu famba ku fana ni nga ku na mati. when I look at it, it is moving like water that is Wu famba flowing. kahle nchumu wa kona. It is moving slowly.
So loko u fika distance nyana so When it get to a distance, u vulavula na munhu loyi a nga tshama ehla ka xitulu. it was speaking to the person sitting on the throne Hi voice yo chavisa, a hi voice ya munhu yaleyo. with a very scary voice. It's not a human voice. Nchumu wa kona a wu nge voni xikhanda, a wu fani na munhu, That thing is not like a human. You can't even see the face, mara wa vulavula nchumu wa kona. but it is speaking. Nchumu luya wu ku famba emisaveni. That thing said, go to the earth. Famba emisaveni u ya teka vana va mina. Go to the earth and take my children. Mina a ni ku luya a nga tshama ehla ka xitulu u ta suka laha hi ku tsutsuma a ta emisaveni nkarhi wolowo. I thought the person sitting on the chair will rush quickly to the earth A ta emisaveni a teka vana. to come to the earth and take his people. Kambe a hundzukela ka ximulu. But the person turned unto the one on the throne. A ku ho, He said, wait, yimani nyana. wait. Vanhu na va rhandza. I love people. Ni fele vanhu. I died for people. Na rhumela vanhu kumbexani va ta nitwa. Let me send people. Maybe they can hear me. Ni hlamala ku i nchumu wa njhani lowu. I was so surprised. What kind of thing? Ni hlamala ku i munhu wa njhani. I was surprised. What kind of person is this one? A ngo ho ka Xikwembu. Who can say wait, telling God? Ni ku i munhu wa njhani I said, lowu. what kind of person is this one? A ngo ho ka Xikwembu. Who can tell God to wait? Hi ku voice ya kona ya chavisa. Because that voice is Ya so, chavisa. is so scary. Hlamala ku kasi munhu u le henhla ka Xikwembu na. I was so surprised that this person is bigger than God. A ngo ho ka Who Xikwembu. can able to tell God to wait? A ni ku ku ta va na hasahasa. I thought there will be chaos. Mara voice leyi yi nga vulavula. But that voice that spoke, Yi ku hwi it kept quiet. yi nga ha vulavula. It never spoke anything. Hlamala ku ri i munhu wa njhani. I was surprised what kind of this person. A ni nga xi tivi xihundla lexiwani. I didn't know this secret. A ni nga xi tivi. I didn't know. Vanhu lava va nga kuma titswalo The people who have received grace ta ku khongela vito ra Yesu Kristo to pray to the name Jesus Christ emisaveni on earth, va katekini swinene. they are so blessed. Va katekini swinene. They are so blessed. Vanhu va nga kuma titswalo The people who have received grace ta ku tiva vito ra Yesu Kristo. to know the name Jesus Christ while on earth. A ni nga swi tivi. I didn't know. A ni nga swi tivi ku ri Xikwembu I didn't know that God, Tata the Father, loyi vanhu vo tala hambi vo ya Mozambique hambi vo ya kwini, many people, wherever you go, Mozambique, wherever you go, very God, they refer to him as God, Tata. the A ni nga Father. swi tivi ku yena hi yexe I didn't know that him himself u yingisela leswi hosi yi vulavulaka swona does listen to what the King Jesus Christ says eka vanhu. towards people. So wena munhu wa nyama na ngati So a person who's flesh and blood, u ala Yesu Kristo wa ha ri misaveni. you refuse Jesus Christ while you are on earth. Ku ri ku Xikwembu Meanwhile, God himself xi yingisela hosi does listen to the King Jesus, leswi yi vulaka swona eka what vanhu. Jesus says. Munhu wa nyama na ngati a ku ri na mhaka na Yesu. And a person who's of flesh and blood does not care about Jesus. Ku ta tika swinene. It will be difficult. Ku ta tika. It will be difficult. So loko Yesu a vulavula la a ri henhla la a xiluvelweni. So as Jesus was speaking on his throne, Nkarhi wun'wani u fika a nghena endzeni ka tata wakwe. sometimes we'll just maneuver or just get inside his father, Tata wakwe u tsaka ngopfu hi swona sweswo. and his father will be so happy. Mati wakwe u tsaka yini? U tsakela yini? You know what? Why he becomes so happy? U ri loyi He said, "This one, a ni ri na yena hi ku sunguleni. I was with this one from the beginning. Yesu hi na Xikwembu. Jesus is God. Hambi hala emisaveni Even though on earth vanhu va nga swi tshembi sweswo. people don't believe that Hi yena Xikwembu. he's God. U ri hi mina Xikwembu Yesu He Kristo. said, I'm God." So vito leri va ngo Yesu So this name called Jesus, mi nga ri cukumeta. don't throw it away. Mi nga ri cukumeta. Don't throw it away. I titswalo ku va munhu a khongela Yesu. It is by grace to pray for Jesus Christ. Leswiya mina a ni swi tivaku le ndzhaku. The things that I knew from the beginning, Ni ku Xikwembu that God
kasi a ni nga swi tivi ku Xikwembu i mani. I didn't know who is God. Xikwembu i Yesu. God is Jesus. Loko munhu a nga ri ka Yesu If you are not with Jesus, u le nghozini ya serious, you are in a serious trouble. u le nghozini. You are in a serious trouble. Ku hava laha u nga ta pfuna kona. There's no way you can be saved. Yesu hi yena Xikwembu Jesus is God himself, ene vanhu wa va rhandza, and he loves people. wa va rhandza swinene. He loves people a lot. So ni tsundzuka nchumu lowuya wa voice ya ku vulavula ku fana ya ku chavisa lowu. So I remember that thing that speak with a very scary voice. Loko u laya a xivelweni There on the throne, nchumu wa kona that thing, a wu famba so it was moving around, u ya matlhelo u famba ka u famba. going sideways. Nchumu lowuya That thing, leswi u nga swi vulavula hi matimba. what it spoke boldly. Ku na marito lama a nga ma vulavula hi matimba, hi matimba, There are words that he uttered so boldly, hi matimba. so boldly. A ku He said, u kongela, pray. u kongela. You must pray. U kongela ku loko no kongerisa ku fanele swilo If I can pray like that, ku nga na matilo mangawa. even the heaven can fall down. Mi nga ti byeli ku i kale ni ka ni kongela Xikwembu Don't tell yourself, assume it's been long that I've been praying to God. ni nga voni ku cinca. I never saw any changes. Laha va vulavula hi ku kongela ka serious. There they are speaking about serious prayer. Ku kongela koko ku nge kotiwi hi munhu. That kind of prayer, nobody can be able to pray like that. So kongelani ku ya emahlweni. So just continue praying. Kongelani ku ya emahlweni. Continue praying. Xikwembu xi kona. God does exist. Kongelani ku ya emahlweni mi nga karhali. Continue to pray. Pray without ceasing. Kongelani swinene. Pray a lot. Hi ku kongela koko Because that kind of prayer, ku nga wisa na matilo it can make heaven comes down loko va ku lavaka. the way they want it. Va lava vanhu hi kongela They want people to pray. swinene. They want people to pray a lot. Hi ku laha a xiluvelweni Because there on the throne, ku na loko munhu when a person a ri hala misaveni is still on earth a kongela Xikwembu praying to God, lexi hanyaka, the existing God, ku na swilo swin'wana swo saseka ngopfu laha, there are beautiful things there, swo saseka so beautiful leswi va Kriste that when Christian, va Kriste na swilo sweswo vanhu lava kongelaka hala the misaveni people who are praying on earth on those things on the throne, va connectiwile. they are connected with that things on the throne. Na mina ni sungule ku ti venga Even myself, I started hating myself. ku ri why a misaveni a ni nga yangi ekerekeni Why I didn't go to church while still on earth ni ya kongela Xikwembu na and van'wana, pray to God just like any other people, ni ya dzunisa Xikwembu na van'wana. and worship and praise God with other people. Hala misaveni vanhu va nge swi tekeli enhlokweni Here on earth, people can't take it into consideration ku ri ku ya ekerekeni that going to church nkateko lokulu ngopfu, is a blessing. nkateko It's a big blessing kongela Xikwembu to pray to God, lexi hanyaka, the existing one, loyi a nga tshama henhla the henhla. one who's sitting on the throne. I mhaka yin'wana ya kahle ngopfu. It's a good thing. Hala a misaveni swi vonaka onge a swi nyawuli, On earth, it looks like it's not something serious, mara i mhaka ya serious. but it's a very serious issue. Mi nga tshiki ku kongela Xikwembu, You must pray without ceasing. kongelani ku ya emahlweni. Continue praying. U ta hi pfuna Yesu Kriste, God will help us. u ta hi pfuna. God will help us. Munhu wa kona loyi a nga tshama henhla, The person who's sitting on the throne, u sasekile munhu wa kona, he's so handsome. u sasekile. He is so handsome. Ni tsundzuka loko ni mu vona, I remember when I see him. loko ni mu vona munhu wa kona, I remember the time I saw him. a ni ku va ta ni vutisa ku ri hi wena mani. I thought they will ask me who I am.
mara hlamani loko a vulavula vito ra mina. But I was surprised when he called unto my name. Ene munhu wa kona And that person, a nga fambi hi milenge so. he does not walk with his legs just like normal people. U nga n'wi vona a ri le a geteni laha ku nghenaku loko yi nghena laha. You can see him like 5 meters away. Ende hala tlhelo u va loko mi swi hlayini a bibeleni. Well, if you have read about it in the Bible, Ku ri u va a khome nhonga. that is holding a rod. U va a khome nhonga a vokweni ra yena munhu wa kona. He's holding a rod on his right hand. Swona u va a tshamile ehenhla ka xitulu. It is true. He's sitting in his chair. U nga n'wi vona a ri le You can see him afar, a tshamile ehenhla ka xitulu. sitting in his chair. Mara endzhaku ka nkarhinyana After some times, u n'wi vona a ri hala. you see him next to you. Munhu wa kona wa nyamalala. He sometimes disappear. A ku u ya va byela vanhu He said, go and tell people a misaveni on earth ku ri hele i ntiyiso. that hell is real. Ndzilo wu kona. Fire is real. Hi ku a misaveni ku na vanhu vo tala vo ka va nga tshembi. There are lots of people on earth who does not believe that hell exists. Ku na vanhu vo tala vo ka va nga tshembi There are a lot of people who does not believe ku ri hele i kona. that a hell exists. Na van'wani lava ni nga va kuma a tiheleni Even some of the people whom I found in hell, ni nga va kuma a va nga tshembi ku minkarhi yin'wana they didn't believe that sometimes va nga suka misaveni. they can depart from earth. Va kona lava a va nga tshembi ku va ta fa. There are people who didn't believe that they will die. A va ku ku fa i swa van'wana. They will used to say dying is for others, not us. Va kona tiheleni. They are there in hell. So Xikwembu xi ta hi pfuna. God will help us. Na n'wina mi nga laha kerekeni Even you who are in this church, mi nga kuma tintswalo ta ku hlangana na Pastor Ben we have found grace to meet Pastor Ben, kumbe ku pfumela ku ri moya lowu kwetsima a mi susumeta mi tisala. and for enabling His Holy Spirit to push you to this church. Xikwembu God, ni ri Xikwembu I say God, a xi mi pfuneni may He help you mi ya helela a kaya na n'wina hinkwenu. to end up at home. Mi ya All of helela a you kaya. to go back to God. Hi ku leswi mi swi twa ku Pastor Ben ku va swi hlamusela Because what you hear Pastor Ben saying a hi joke is not a joke. i ntiyiso. It is the truth. It's real. Hambi vo tala va ku a swi kona sweswo Even if men we can say it does not exist, siku a nga ta suka misaveni the day they will depart from earth, ta hlangana na swona. they will meet with the truth. Vanhu loko va ri hala misaveni When people are still on earth, va twa ingaku hele they assume that hell yi le kule ngopfu. is so far. A hi swona sweswo. That's not the truth. Loko wo suka misaveni u fambile. If you depart from earth, you are gone. So hina hi nga laha a kerekeni As we are in this church, tivani xihundla lexiwani. you must know this secret. Tivani xihundla lexiwani lava va ku byela sweswo. Know this secret that I'm about to tell you. Loko a hi swi tiva If only we know ku ri a tiheleni that in hell, ku na vanhu vo kongela. there are people who are prayerful. A heleni ka kongeliwa, In hell, people are praying. ka chumayeliwa. They are preaching. Loko a hi swi tiva ku vanhu va kongela njhani laha, If we know how much they are preaching or praying there, a hi ta suka laha a kerekeni hi 10 o'clock ya vusiku. when we live here in church, we'll just say, no, we're going to do it. Hi ku munhu loyi a ri tiheleni Because the person who's in hell, wa kongela swinene. they are praying a lot. Wa kongela. They do pray. Ende laha a tiheleni ku na vanhu a va ku bibele ya hemba. There are people in hell who used to say the Bible is a lie. Bibele The Bible. a va ku ya hemba vanhu. They used to say the things written in the Bible is not true. Va kona kwele a tiheleni. They are there in hell. U nga va nga se tshama a misaveni u twa bibele yi hlayiwa. You might never have heard the Bible on earth being read. Laha ya hlayiwa word by word. There in hell, they read it word by word, letter by letter, by demons A tiheleni. in hell. Loko sweswiwani u byeliwa ku Xikwembu a swi lavi swidyoho, Now, if they tell you God does not want sins, i twa ingaku munhu wa ku rasela. you think the person is making noise for you.
loko munhu a famba hi patu aka a chumayela hi timhaka ta Xikwembu When a person is busy evangelizing on the street, mi twa ku wo ti dyela nkarhi you think he's wasting his time or her time. zonda bibele If you hate the Bible, loko u fika tiheleni when you arrive in hell, u nge wisi you will never rest. a tiheleni ni twa ngopfu hlayiwa ngopfu buku ya Yohana In hell, I've heard a lot that the book of John is the one that is being read hi a lot madimoni by demons. hi madimoni By demons. se vanhu lava van'wani va kona va hlamala ku ni fini So those people will be so surprised. kasi ni Am I fini na dead? kasi ni fini na I'm really dead. dimoni ri ku u fini loko u tikuma u ri la u fini The demon replied, yes, if you find yourself here, you are dead. laha hi lava ku hisa Here we want to burn you hi ndzilo with fire, leswaku luya nga tshama xivilweni so that the one sitting on the throne a twa ku vava must feel the pain. hi ku veri munhu Because they say a person, why a endliwini hi xifaniso why was he created with the image of God? so ku na nyimpi ya serious a So tihele there's a serious war in hell. va ku byela kahle ku hi lava ku hisa hi ndzilo. They tell you that we want to burn you with fire. so a hi kongeleni Xikwembu swinene So we must pray to the Lord so much. na loko hi nghena ekerekeni Even when we enter the church, Xikwembu xi hi pfuna God must help us. na loko swi koteka ku hi huma hi 6 hi huma hi 6 Even if we have to hi leave ku the a church, at tiheleni 6, hala misaveni hi katekini because here on earth we are so blessed. a tiheleni a hi chayi In hell, ka kongeliwa they pray non-stop. ka kongeliwa a They tiheleni pray non-stop. ka chumayeliwa a They tiheleni preach. so a hi kongeleni Xikwembu xi hi pfuna We must pray to the Lord so a hi that He nyike can help us matimba to grant us strength ya ku mu hanyela na ku mu tirhela to live for Him and serve Him. a tiheleni a hi chayi In hell, a hi chayi a tiheleni you do things non-stop. hala misaveni On earth, vanhu va katekini swinene people are blessed hi ku hi nghena kereke because we come to church. hi huma se lava a va ku bibele ya hemba va na mhaka na swona So the people who used to say the Bible is a lie, they don't care about it. se laha ya chumayeliwa kahle bibele There, the Bible is really Yi hlayiwa preached. kahle. They read it well. na loko ku ri ku wena Even if you yourself, a wu nga ta hundzuka if you are not going to repent, mara a tiheleni u ta hundzuka but in hell you'll yi repent. ka yi hlayiwa bibele The Bible will be read there. ende madimoni loko ma hlaya And when the demons read the Bible, meri hi tirhisa bibele yaleyi hi nga yi nyikiwa misaveni they say we are using the Bible that we've been given from earth. na tivhesi tin'wana leti u nga tshama u titwa ti ka chumayeliwa tikerekeni Even some of the verses that you once heard being preached on earth or churches, u ta titwa you will hear those verses. so ni kombela ku hetelela hi leswiwani So allow me to finish with this. mhaka leyiwani yi serious This is a serious issue. ko va ku tsundzuxana It's just to remind each other. vonani ku loko mi khongela See to it when you pray, ngopfungopfu vanhu va xisati especially women, mi nga va mi ri kwini mi nga va mi ri ekaya kumbe kwini wherever you are, nkarhi wun'wana na wun'wana every time when loko u you lava pray. khisama emahlweni ka Xikwembu If you want to kneel before the Lord, veri a va lavi ku vona nhloko ya n'wansati ehandle they don't want to see the head not covered. vonani ku nhloko ya n'wina yi kavhariwile You must see to it that you cover your head when you pray. ene xin'wana Another thing, a nga lavi ku vona makatla it does not want to see the shoulders ehandle outside. a nga swi lavi yesu Jesus does not want that, ku vona makatla to see the shoulders. laha ni vulavula hi vanhu va xisati Here I'm talking about women. ku na kumbe ku tota nomu There's what women do, applying lipstick na minwana and Regular minwana. putting on fake nails on their fingers. a tiheleni ku na ndzilo In hell there's fire, wa ndopi a fire that look like a mud. van'wani a va swi endla va ka va ya ekerekeni Some of the people used to do it while going to church. va le ku tshweni They are burning. mi nga va mi nga se tshama mi vona munhu wo kwata You might not have seen an angry person. mina eka yesu ni kombela ku rivalelini Unto Jesus I ask forgiveness. kombela ku sorry yesu kristu I want to say sorry to Jesus, help me. hi ku yesu u ri Because Jesus says,
na n'wina loko mo suka hala misaveni Even as if we can depart from the earth mi ya helela akaya a paradise and end up in paradise, home. Yesu u ri vanhu hinkwavo Jesus says all the people lava va nga paradise who are in paradise, loko nkarhi wa rapture wu fika when the time of rapture comes, u ta va pfumelela ku ri va vhaka atiheleni he will allow them to visit hell. so vonani ku ma lunghisa See to it that you fix. hi ku van'wani a mi kerekaka na vona va ta fika va mi kuma kwena Because some of the people that you church with, they will find you there. vonani ku ma lunghisa serious Make it a point that you fix it. hi ku u ri ni ta va pfumelela Because Jesus saying, I will allow the people in paradise nkarhi wa rapture during the time of rapture. so a hi keseni xikwembu You must give thanks to the Lord ku ri Yesu Kriste so that Jesus Christ, u fele He vadyoni died for the sinners. a nga hi cukumetangi Yesu He didn't throw us away. se hina wa ha ri misaveni As long as you are still on earth, ku tshemba ku kona there's still hope. ngopfungopfu n'wina mi nga kuma tintswalo ta ku pfumela mhaka leyiwani Especially you who receive grace to believe in this gospel. katekini swinene You are so blessed. mi katekini You are so blessed. hi ku n'wana wa xikwembu Because the Son of God, loko a tshinyiwa when he's reprimanded, wa pfumela ku vuyela endleleni they believe to come to line with Jesus. Yesu ende laha atiheleni Jesus, there in hell, a nga ku na vanhu lava a va ti drowaka there are people who have tattooed their bodies. a va ti draw ti-tattoo They've tattooed themselves. a ni ta ku byela I would like to tell you, ku ri u fambela kule stay away, hi ku u nge wisi atiheleni because you won't rest in hell loko u ti drawini tattoo if you have tattooed your body. hi ku dimoni ra ta laha Because a demon will come there. ri ku vutisa ku i xini lexi u nga xi The drowaka demon will ask you, what is it that you have drawn on your arm or in your body? van'wani a va ti drowaka Some they have tattooed themselves on the back, munhu a hlamusela ku ha i tattoo ya mina and the person will tell the demon, this is my tattoo. dimoni ri ku wo hi ku komba ku xi dirhisiwa ku yini Demon will tell them, let us show you how do you draw a tattoo. loko va susa laha When they rip off the flesh, va pamula hi rhavi they remove the flesh munhu a roughly. ka a cema A person will be screaming. va xi dirowa They draw it. vakwani ri wa swi vona ku ri xi dirhisiwa ku yini And then they will tell the person, this is how you draw it. ivi va susa futhi They rip off the flesh. va ku dirowa They draw it again. loko a heta ku dirowa loyi After finishing to draw the tattoo, va ku u hoxini they say you have made a mistake. wo hi ku komba ku xi dirhisiwa ku yini Let us show you how to draw this tattoo. ntirho hi wona wolowo It will be like that forever. a va wisi There is no rest for eternity. hi ku madimoni ma kwatini Because the demons are so angry ku ri hi mhaka ya satani because of the devil. ku ri u hi susini le He fooled us, he removed us from heaven. a hi tshamini kahle We were seated well in heaven. a hi tshembisa ku ta hi nyika yini yini He promised us a lot of things. se laha a nga ha swi koti But here the devil is no longer able to do it. hi le ku xanisekeni We are suffering. so hala emisaveni hi twa ingaku xikwembu xa hi tikisela There, I mean, here on earth, will things Jesus or God is making things difficult for us. kambe loko wo chuza ku hanyela satani But if you choose to live for the devil, vutomi hinkwabyo u fisa sweswo the rest of your life you'll be like that. You'll suffer. u ta swi vona ku dimoni ri na sele You will see that the demon is so cruel. ku hava munhu a nga tshama kahle a heleni There is no one who's happy in hell. ku hava No one. munhu a nga tshama kahle People are being tormented in hell. na vana lavatsongo va kona Even children are there in hell. va le ku xanisiweni hi madimoni They are being tormented by demons. va le ku xanisiweni They are being tormented. hala emisaveni Here on earth, a ni ku vutomi I thought life i ku hanya kahle is to live well, u kuma leswi u swi lavaka get what you want. ni nga se swi tiva Before I know, ku ri ku katekini munhu blessed is the person a nga fela mavokweni ya Yesu who died on the hands of Jesus Christ. vanhu lava va ri a paradise Those people who are in paradise, va na ntsako wukulu ngopfu
They have got happiness. hlambani loko kun'wana Yesu Kristu a paradise nakona I was surprised. There in paradise, vanhu a va lo mixana njhe. people are not mixed. Va tshame swiyengeyenge na vona. They are sitting in groups. So kuna vanhu lava a ni va tivaka laha misaveni There are people that I used to know on earth. va fini va ri vakhalabya na vakhegula. They died while they were elderly. So loko ni fika laha ya paradise When I get there in paradise, i nga ku vona ma 18 to 24 years. those old grannies, they look like they are in their 18 years there. Yesu a ku laha ku hava mukhalabya kwa mukhegula. Jesus said, yeah, there is no old people. Ku na vana They are children. va le ku tlangeni. They are playing. Na n'wina mi nga si ehleketela Even you, before you think, ku tisiwa hala misaveni before you were brought onto earth, already a ku ri na vanhu lava nga rivala maxangu ya misava a paradise. already there were people who were there in paradise. Who Van'wani va suffered on tikomba ku earth. i kale. Come again. Van'wani va tikomba ku i kale va ri kona laha. Some of them, you can see that they've been there for a long time. Xilo lexi ni komba ku misava These things called earth, a va xi tsundzuki. they don't remember it anymore. Va tshamini kahle. They are seated well. That's why ni ku loko Yesu o ku pfula mahlo u vona paradise That's why I'm saying, if God can open your eyes and see paradise, u nga swi vulavula kahle you can talk it nicely and properly. ku ri ni tshiki ni nga ni hlupheka laha misaveni. Leave me on earth to suffer. Ntsena u ni veka As long as you can put me there in paradise, a kaya. at home. Sasekini ndhawu yaleyo. That place is so beautiful. Yesu a ku leswi munhu a swi lavaka Jesus said, what the person wants, ni na swona. I've got everything that the person needs. Xin'wana na xin'wana lexi a wu xi lavaka Everything that a person needs, wa xi kuma. you'll get it. Loko u navela ku dya banana If you wish to eat a banana humelela will just appear. a wa ha xavi laha. You don't buy anymore. A wa ha pfuki ku ni ya entirhweni. You will never wake up and say, I'm going to work. So vanhu a hi pfumeleni ku hundzuka. Let us allow ourselves to repent. A hi vision yena. This is not a dream, it's a reality. Swi kona paradise ri kona. Paradise does exist. Hell yi kona. Hell exists. I ntiyiso. It is true. Kambe loko munhu o pfumela Only if you believe u hanyela Xikwembu hi ntiyiso to live for God in truth, swa koteka ku fela mavokweni ya Yesu. it is possible to die in the hands of Jesus Christ. A nge ku cukumeti Yesu. He will never throw you away. A nge ku cukumeti. He will never throw you away. Hambi hala emisaveni Even here on earth, vanhu vo ku vula mujohi ku fika kwihi. people can tell you that you are a sinner. Na loko a wu swi tiva ku endzhaku a ni nga hanyi kahle. Even if you know that your former life was not good, Sweswi now swi tivi ku u rhandziwini hi Xikwembu. know that you have been loved by God. Mi nga heli matimba Don't become weary. ya ku hanyela Xikwembu mi ku akala vutomi bya mina lebyiya byi nga basanga. Don't become weary to say, oh, my old life was not clean before the Lord. U tshika ku hanyela Xikwembu. And then you stop living for God because of your old lifestyle. Kisama u khongela. Kneel down and pray. U kombela ku rivaleliwa. Ask for forgiveness. U ku ni pfuni Yesu Kristu na mina ni God say, hanyeka kahle. help me, Jesus Christ, to live well before you. Hi ku ati a paradise Because in paradise, na lava a va xavisaka miri even the prostitutes, na lava va nga tshama va dlaya even those who was killed on earth, va kombele ku rivaleliwa ka loyi a nga they tshama. ask forgiveness from the one on the throne. Hi ku munhu u rhandziwini hi Xikwembu. Because a person has been loved by God. Ku hava munhu wo basa emahlweni ka Xikwembu. There is no one who's clean before the Lord. Ku hava. No one. Ni tsundzuka buti un'wana I remember a certain brother kwele a theleni there in hell. a ringesa ku hlamusela Yesu Kristu Jesus was explaining ku xa mina xidyoho that my only sin i xitsongo. is a small sin. Yesu a ku lawa ni xi veka kwihi. Jesus said, where will I put this sin? Xexo xitsongo ngo xitsongo lawa ni xi veka kwihi. That small sin that you say it is small. Hi ku a paradise Because in paradise, ku hava laha ni nga ta xi veka kona. there is nowhere where I will put that small Ku sin. clean It is clean everywhere. mara But lava va nga tshama va dlaya those who once killed on earth, va kona. they are there in paradise. Va kona vanhu. They are there in paradise. Va kumeti swalo emahlweni ka They Xikwembu. have received grace before the Lord. So wena ti byele So you must tell yourself,
ku ri mina ni lava ku hundzuka that I want to repent. hi ku Yesu Because Jesus, u ri mina ni lava vanhu va hundzuka you want people to repent. hi ku hina vanhu Because as people, a hi swi koti ku tilulamisa we are able to fix ourselves. hi lulamisiwa hi yena Only God or Jesus can fix hi us. koreketiwa hi yena He's the one who can correct us. so sweswi wa ha ri misaveni So now on earth, ti byele ku mina ni lava ku hundzuka tell yourself that you want to repent. ni lava ku hanyela Xikwembu You want to live for God. hi ku lexi ni nga ta mi byela xona What I will tell you, i ku nkarhi wo hanya the time to live wa hela will come to an end. so mhaka leyiwani ya ku hanyela Xikwembu ni So this matter of living for God, loko wo yi tekela enhlokweni swi ta ku pfuna if you can take into account, it will help you one day. swi ta ku pfuna swinene It will help you. hi ku a ni mavona loko hina vanhu hi suka emisaveni Because when we live or depart from earth, loko hi suka emisaveni hi fa when we die from earth, ku na laha eka gete sungula hlamuseliwaka na pastor Benkosa laha eka Xinyami laha on the first gate where there's a huge darkness like a slab, ku ngheniwa hi kona loko u suka you emisaveni enter through that darkness. u nga va huma Brazil You might be from Brazil, u nga va huma kwihi wherever you come from. ku ngheniwa hi kona laha That is the only place that you can pass through. a hi tele We're so many. a hi tele ngopfu laha We were so many. hala misaveni ku fa vanhu vo tala ngopfu There are a lot of people who died from earth, na swiharhi even the animals, swinyenyani birds. kwalaha eka gete yo There sungula on the first gate, laha ku nga pfala Xinyami where it is closed by a strong darkness. a hi tele ngopfu We were so many. hi laha ni nga swi twisisa That's where I understood ku ri nkarhi wo hanya wa hela that the time to live wa hela nkarhi wo hanya come to an end. so loko munhu o tekela mhaka leyiwani ya ku hanyela Xikwembu If you take this issue of living for God, hambi wo ya kwini wherever you go, vanhu vo ku byela ku hava hele a swi kona sweswi wherever you go, even people can tell you there's no hell. u They nga are va lying. yingiseli Don't listen to them. hi ku na lava a va ngo lava va nga tshama va byeriwa hala misaveni ku ri ku hava hele Because even those who once told that there is no hell, va kona van'wana a ti heleni they are there in hell. va kona They are there. na vafundhisi Even pastors, lava a va chumayela those who used to preach, hi ku nyika misava vutlhari bya hala misaveni who were telling the people the earthly things, va le ku biweni hi timembara ta vona laha they are being beaten by their own members. ku ri a wu ni byelangi ku ri ku na ndzilo They are being beaten by their members. They are saying, you didn't tell us that there is fire. ku na ndzilo There's fire. mina a ni nga swi tivi I didn't know ku ri ku va Xikwembu that when God xi endleni hina vanhu when He created us as humans, u lo yi rhandza because He loved us, a swi vuli ku hina hi ta tlhari ya ku tlula Xikwembu it means it doesn't mean that we are so intelligent, better than God. a swi vuli ku hina hi ta tlhari ya ku tlula Xikwembu It doesn't mean that we are so superior than God. u lo yi rhandza loya ku hi va swivumbiwa leswi He hanyaka loved us to be a living beings. hala misaveni u nga va u ri na sele wa njhani Here on earth, you can have a strong cruelty, no matter what the cruelty that you can have, u nga va u ri munhu wa njhani no matter what kind of person you'll be. Yesu u ta ku komba Jesus will show you. u ta ku komba wanuna loyi One day, Jesus will show you. wanuna wa kona u lehini na yena That man, Jesus, is tall, mara a nga lehangi ku hundza vanhu but he's not taller than human beings. loko mu langutisa ingaku i muhisa munhu wa kona a hi mukhalabye When you look at him, he's just sort of a boy. He's not an old man. ingaku i muhisa munhu wa He's kona just a normal guy. munhu yaloye wa kwata That person does get angry. wa fundza marhama so You can see him folding his chips on the mouth sweswo a ku langutisini while he's looking at you. loko a ku lexi a ni xi lavi If he say, I don't want this, a nga xi lavi nge mu koti it does not work. It does not change. loko wo endla kani If you go against him, ka yena ka huma matimba from his body, power comes out. ma ku pfuxela a ku It will push you away from him. tsundzuka un'wani loko a ti byela ku u lulamini I remember someone, he told himself that he's righteous. so loko a fikisiwa laha va mu hlamusela vudyoho bya yena So when he appeared before God, they were explaining his sins. a lava ku khoma Yesu Kristu hi voko He wanted to shake Jesus' hand. ku huma matimba Power from Jesus. ma mu cukumeta a ku
pushed him far away. Yesu a ku munhu wolowo n'wi vonaka Said, that person you have seen u wele a heleni hi nhloko. is fallen in hell with his head. Yesu Jesus a ku lexi ni xi lavaka said, what I want, ni lava munhu a hundzuka. I want a person to repent. A ku ni tsundzuka kun'wana loko a swi vulavula kahle a ku mi ta kungela emisaveni He said, you'll pray on earth January to December from January to December. ni nge cinci. I will never change what I want. Leswi yena a lavaka swona hi swona sweswo. What I want is what he wants. So loko u lava ku va n'wana ka yena If you want to become a child to him, pfumela believe in him. ku endla leswi Yesu Do what Jesus, a lavaka swona. what he wants. Na mina ni kombela ku rivaleliwa eka Yesu. Even myself, I'm asking for forgiveness from Jesus. Kombela ku rivaleliwa May Jesus Christ hi forgive me. ku Yesu u ni byele ku ri Because Jesus told me, wena he said, you best, loko wo tlanga if you go to earth and play emisaveni on earth, ta ku yisa ku ri na vamani. I will take you where there are others in hell. Kambe ni kombela ku rivaleliwa eka Yesu. But I'm asking for forgiveness from Hi Jesus ku lavaya a va tlangi, because those people does not play. a va tlangi. Jesus does not play. Kombela Yesu Kriste na mina a ni pfuna I'm asking Jesus to help me loko nkarhi wa rapture wu fika when the time of rapture arrives, na n'wina mi nga ni kumi ni ri kwele a tiheleni. so that we don't see each other in hell. Hlangana a kaya. We must meet at home in Ndhawu paradise. ndhawu yaleyo va ngo hele yi bihile. That place called hell is so ugly. Mademoni ma na sele, Demons are so cruel. ma na sele. They are so cruel. Nga voni masira Don't see the graves hi ku vanhu va wisile. and say people are resting. Vanhu vo tala va le tiheleni. Majority of people are in hell. Loko a ni komba mabiliyoni lamaya ma nga le tiheleni When you show me those billions of souls in hell, a ni ku emisaveni ka ha ri hava vanhu lava hanyaka. I thought it means there's no one who's living on earth. A tiheleni ku na vanhu vo tala. There are lots of people in hell. Kambe wena wa ha ri misaveni But you who's still on earth, u rhandziwini hi Xikwembu. you have been loved by God. U rhandziwini swinene. You have been loved so much. Xikwembu a xi hi pfuneni vito ra Yesu. May God help us. Na khefu. Thank you very much.